n'olwekyo amazzi gano ngatongoza. RDC Francis Chiboka owa district ya Mitoma arukwigura hamiza gakozerwa bakazoora foundation asimire kitongore eki ekirukoreka ebyange birukubi ekirukwira government okumanya ebintu ebitakakozerwa mu myanya egi. Ng'abantu bakyaye gavumenti nga babula kugikolimira egende paka kuwulira bubi olw'obutabafaako ku mazzi. Naye ne tugamba Mukama anaatuyamba atya okulaba ng'ekizibu ky'amazzi kiva mu Mutala. kuyensebaho yashita hamwe na Mutala sub-county takarabatamuga amaizi agatapa mwene mukitero mu ngaro. Abakazoora foundation bakatandika kukora mizaga omu bicweka ebi kandi hati gigwirweho kutandika kukozesebwa. N'obunaabe Kazoora foundation ekikozire konka nimpurira orukushangu n'ekirooto kirigire omu iguru bashamwe muteera omu ngaro n'akandi Ruhinda South tekuza kuguma nuko kwebireri empiruka netekwa kugira ki netekwa kuba kandi abakuza kugireta nitwe ninye niwe taroki taro ninzo mazima kuwizire twagira mande twamanya ngo Kazoora foundation iri gukora tichupurikirwe mu buteka. Mukuru wa project egi ashabire government kongera ahibara akomeye kwenda ngo abantu bona bakatunga obuhereza. project egi tukanti jangu ni $50,000,000 hata Kazoora foundation twareba ngu twino kombe katanga eri kuhereza mizi agari kubasa kuhikana Mitoma abarukiruru tibine abamahwizi tibine abo munshaka tibine n'amayanga tibine mizi. Abandi bantu omu bicweka ebi bahirwe n'ente gasha kwa Sheikh Abdulatif.